Inhle kakhulu emotion of no confidence efakwe iMK ukuthi banenhloso yokugudluza uPremier waKwaZulu Natal. Very good, inhle kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ukwazi ukuthi bacheckile na ukuthi izinamba ziyabavumela kuze bengenzi into waste useless, a fruitless exercise. Siqapheleke ukuthi iANC idinwa ukuthi IFP ibe ithathele isihlalo le executive position ka MEC ngenhloso yokuthi igudluze omasipala akade bekuyi ANC bekuyi IFP ikwenze lokho ukuzi benefit. So now kukhombisa vele nokuyichukuluza ke iANC ukuthi iIFP ithi fika ilwele ukuthi ithathelwe amasipala kwaNongoma iphinde futhi ilwele ukuthi ithathe district municipality waseMkhanya kude obuphethe uSiphile Mdaka. Okungewona oda mhlawumbe kungenze kube khona I don't remember mhlawumbe ngala go South Coast ukuthi yini enye eke yenzeka lapho. Anyway ngithi mina ukukhombisa ubuhlakani bengazenzi ke iMK ingazenza amahlathi futhi kuma voters ayo. Ngisho ngani? Ngisho ngokuthi iMK ina 37 members kwi legislature yaKwaZulu Natal lapho okunama members a total of 8. Uma ke kwenzeka laphana iphumelela le vote of no confidence ingaxoxwanga okusho ukuthi mhlawumbe ake sithi ixoxe nama mabekhuluma nge-minority parties bayikhulume no-NFP bayikhuluma no-EFF, those votes make u40 okusho ukuthi vele ngeke bephumelele ngoba ivote lika speaker lidabule. Right, uma kuwukuthi bayenza bayixoxile ikhanda umqondo, that means kuyoba khona equalization yamaqembu amabili kuphela of which is ANC and uMK. Then bese sibona ukuthi yipi lento abasiphathele yona ngoba vele ke uMK no ANC ikuvele kucaca ukuthi how ileya ANC ka 2009 up to 2017 silindeleke ukuthi mhlambe yini engaseyenzeka, but sifuna nje ukuthi ayisikhandele umqondo nento eyenzakala ngoba uma beyifaka discusswanga prior nama parties athintekalayo, so izosikhombisa ukuthi ba incompetent, of which is very wrong. Enye into ke njalo ngeke ngayibheka la kwa MK ukuthi ikwazi ukufayila umuntu eParliament ebesithi lo yamuntu incompetent. Mina ngibuka ukuthi lo yamuntu osuke efaka eParliament incompetent, ngibuka abantu abamfakile ukuthi ba incompetent ukuthi bekwazi uku scrutinize umuntu ongaye eParliament. Umuntu incompetent ufakwa abantu abe incompetent, that's a thing okufanele ukuthi bekhule kuyona. Ya siyafisa ukubona ukuthi yini ezokwenzeka la ngoba uma kuwukuthi bayahluleka abakiyeke kunjoba kunje kunokuthi beyihlaze kubantu.